yahlala ngathi sihlezi kwephakamela yahlala wayikhipha ngomnyathelo sokamabhaqo shasha lomqoqo ufuna masaba ikhona makukhona ngaphandle usekaleni umashilo kuba nomhlubulo ongene wabuyela ngesitezi ushamangoda intonga ukhona mina ngesitezi ushamangoda duphila ukhona mina ngesitezi ushamangoda dibesina ayinamashelo kwamezwenza ayinamashelo amabhado iwasosama nasewatheleka abankolo abakhona kwempilo ikasivula ibhalikude ngoyena akhipha amabhado ezomnyatheliso aselesele ayivuma ashikosho futhi ngangabethi kwahla bajokana abantu babheka phezulu ukudla kumazinda kwishiyam kodwa homphotho emhlophe ohlelehlathi ngaphetha kwekhelani hliziyo mnene engafani umuntu wayesengafani zomfasi ngoba ufuna lamkhisi lo ihono wayenghalelanga lo bangathithima ngawo waqoqela amankonyela esologweneni awujaphisa umqunathi ibhethile ayinhexa loqaphitam uvunana nehlonto ubulahulwa ngum ngolole bakayishaya ngolole ingcebazami eyasha ngabasendiya bakhangeza bachitha bakhangeza encapha ibashana ngongotluzo mbhudula ndlela sayibheke eMozambique kwasoshangane kwavuleka eBhotagede kwakwathikoza samla